onjon. Luk za burek. Malo, ja stavim ljekarec, mrkvu jednu malu i garlik. To sve isickamo. Luk crveni. Faršir meso, ground beef. Vegeta. To. Malo smoked paprika. Znači, aleva paprika. I to sve izmiješati. Papar. Biber. Evo faširano meso, to je to. Ovo je kajmak, margarin, butter i milk. And the Europeans advocated their role because they advocated diplomacy along with the last administration. That's the problem. When you keep throwing rocks at the folks you need to ultimately negotiate with, you can't be at the big boy table. This is the first use of diplomacy in 4 years. And this is the most people killed in a war since World War II, and it's high time. In sharp contrast, and I'll finish here, the Europeans are at their own meeting discussing Nation Committee. Sit. Coming up next. New briefing on Tom Holman warning he may have to toss AOC in jail. 30 minutes. Enough to eventually pave a pathway to the stars. Although the brothers were not the first to 400 fly experimental Fahrenheit. they were the first ones to invent the mechanical controls that made fixed-wing powered 250 Celsijusa. but that $1,000 per plane to $200. Živjeli. Reduced fees sparked an explosion of growth and innovation in the new industry. Although initially unprofitable, the Wright family quickly realized Like it was supposed to. And that's There we go. I started taking Accolade. A Aho. nutritional supplement. Accolade was created 17 minuta, by Dr. David Brown's formula 17 minutes more. powerful To je to. ingredients to specifically support your thyroid function, adrenal health, and Kiša pada. Team USA took off the gloves and the SmackDown began. They started 3 different fights. Not in the championship game, which is going to be on this Thursday night in Boston. Malo meze. Turns out beat Finland. And that sets up an epic showdown with Team USA in the finals. This will be a made-for-TV event on our turf, as I said, where our North American neighbors, who might end up being the 51st, Živjeli. of course, and longtime allies, at least in the past, maybe not under President Trump. This is what reignited the USA-Canada hockey rivalry with a little political flair. Evo ga. Određeni nastavak akcije kada je riječ o bivšem direktoru autocesta Medinu Voderu, javnost je upoznata da je prije nekoliko mjeseci on već bio hapšen, pa pušten na slobodu uz odgovarajuće mjere kada je riječ o Oh, vidiš ti to. Ima nekoliko načina kako se to pitanje može riješiti. Možete riješiti odlukom visokog predstavnika. Aj. žaluje Nešković. To je to. Političare da ohlade glave i vrate sa vladavine prava. Sad to polijemo vodom. Zakona o finansiranju institucija sumnjaju članovi komisije, što im je, kažu, potvrđeno i kroz odgovore Ureda za reviziju. Naime, ne postoji adekvatno obrazloženje za posljednje povećanje iznosa za zgradu, jer je uprava za indirektno oporezivanje tvrde tražila 5, a dobila čak 31 milion maraka po odluci Vijeća ministara. Ured za reviziju sind und darüber unsere Sicherheit gewährleisten. Das darf nicht in Frage gestellt werden. Das müssen wir im Blick haben. A na svojoj turneji ukrajinski predsjednik stiže u Ankara gdje kritizira pregovore o Ukrajini bez Ukrajine i poručuje da za stolom trebaju biti sve europske države, uključujući i Tursku. Intenziviranje diplomatskih aktivnosti diljem svijeta. Posebni američki izaslanik za
Briselu, a onda leti u Poljsku. Preko sutra Kellogg bi trebao doći u Kijev. To je to. Sad ćemo da vidimo kako ide dalje. Evo ga. Izrael će ove sedmice početi pregovore o drugoj fazi primirja u Gazi, potvrdio je to ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Saar. Na pitanje šta će se desiti kada se prva faza završi početkom marta. Nakon novih odluka, Saar je rekao da postoje 3 opcije. Prva je dogovor o fazi 2, druga da pregovori ne vode nikuda i da će se uzeti vojne opcije, a treća opcija je voditi konstruktivan dijalog o postizanju sporazuma i potencijalno produžavanje vremenskog okvira. Izraelski šef diplomatije također je rekao da će biti potreban proces deradikalizacije da bi se pregovori mogli nastaviti. Tražimo potpunu demilitarizaciju Gaze, nećemo prihvatiti nastavak Gibeli. prisustva Hamasa ili bilo koje druge terorističke grupe u Gazi. Ako je plan, na primjer, prenošenje kontrole sa civilne kontrole Hamasa na palestinsku samoupravu i nastavak prisustva terorističkih organizacija tamo po modelu Hezbolaha iz Libana, potpuno je neprihvatljivo ako je to